Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi channel saya ZNP. Guys, hari ini saya dapat orderan Maxim ya. Ini mau lokasi penjemputan ya guys. Ini saya di daerah ya guys, daerah apa? Lemabang ya. Nganteran sih ke rumah sakit User ini guys. Lorong ini kayak guys. Pusri pak ya? Iya. Nah. Lihat mana? Putar balik apa lurus? Bisa lurus. Jadi mungkin atau Putar balik bapak ya? kita pakai helm enggak? Dalam jadi pasang bapak pakai helm jadi. Setelah gitu kita muter lewat dari SMA 8. Oh, SMA 8 jadi ya. Ya. Oh ya. Ya. Tidak. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Kiri ya. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take her Kanan ya. on a date. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. Bahaya memang itu. Imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Big lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. All the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict, cause Kanan she's ya. sex, drugs, cocaine. Iya. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Drink shots, once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, her body by say. She got a bad little waist, and we're tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on
I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's the sex drugs cocaine, that's so insane. You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think Jarang kok. big, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Di sini, iya kalau di sini bayar dia Pak. Lips, bruised knees, I'm addicted to her. Sekarang bayar dia sekarang. Hah? Tidak bayar ya? Oh, 3 menit ya? Oh, kemarin-kemarin pernah tidak ya? Kemarin tuh iya kemarin kan dulu pernah kan? Masuk dong bayar ya udah. Oh baru ya? Oh tak lagi jadi ya? Oh iya pecah di rumah sakit lain kan, nah itu kan? Rumah sakit Cerita kan? Iya, mana? Sini mana yuk? Sini be. Oh iya, iya kasih Pak. Yuk. Oke guys, alhamdulillah udah nyampe guys. Ini masalah parkir kata bapaknya enggak ini guys, enggak bayar lagi katanya di daerah Pusri ini ya. Kalau dulu kemarin-kemarin pernah juga nganter ini guys, bayar ya. Kayak di ini ya, di Carita sama di apa RS Mata di ini di Carita dia waktu berapa ya, 3 menit atau 5 menit guys, nggak bayar ya guys. Tapi nggak tahu ya di Puskesnya, kita coba ya guys. Kata bapaknya enggak, yang kalau dulu sih bayar ya. Semoga ini nggak bayar ya. Ya. Guys, rupanya nggak bayar sekarang guys. Benar kata bapaknya. Soalnya udah ini ya, soalnya udah lama ya guys nggak kesini ya. Makanya sekarang nggak bayar ya guys.
Biasanya dulu bayar ya, 2.000 nggak salah ya dulu ya. Berarti sekarang nggak bayar lagi ya. Jadi untuk kalian yang ini ya, yang ke rumah sakit Pusri, misalkan nganter ya, kurang dari 3 menitan lah mungkin ya, jangan sampai lewat 5 menit ya. Habis nganter terus kita ini langsung keluar ya, aman guys, nggak bayar. Oke guys, tadi pagi ini orderan pertama ya guys, soalnya ada masalah guys di ini ya, tadi pagi tadi apa, ban saya guys, kayaknya ban saya yang ban depannya udah ini guys, udah apa, udah belah ya, udah sobek kayak gitu ya guys. Tiba-tiba pas pagi tadi di jalan langsung bunyi angin guys, bunyi angin keluar kayak ini ya, kayak apa, kayak lagi di isi angin itu ya, bunyi pss, kayak gitu guys ya guys. Rupanya pas lihat dicek-cek ini guys, ban luarnya ya ini apa, udah ada belah ya. Jadi ini karena belum ada uang beli ban ini, ban luarnya, jadi saya pakai ini guys, ban dalam. Memang sih sebenarnya pakai ban dalam sih guys, cuma ban dalam ini kayak udah banyak ini juga ya, udah banyak tampalan ya, tampal bannya udah banyak tampal. Jadi itu dibelah guys, dibelah untuk tambahan yang ban dalam ini ya, ban dalam yang baru ya. Jadi ban dalam yang lama itu ditambahin ke ban dalam ini guys, baru ya. Biar nggak langsung sih, biar nggak yang belah di luar itu, biar nggak langsung kena ban baru ya. Jadi ada lapisan ban lama dulu guys. Untuk sementara aja sih guys. Nanti juga diganti guys. Ganti ban ini ya, ban apa? Baru ya. Kayak sini ada kejadian guys, tadi kami lewat juga ada kecelakaan ya, ini rame guys. Tahu usahakan apa nih guys, kayaknya ditabrak nih guys. Gak tahu, nanti mungkin ada beritanya guys di IG ya, biasa IG Palembang atau di ini ya, TikTok atau di mana biasanya mungkin ada update nanti guys, ada kecelakaan ya guys. Saya nggak bisa ke sana, nggak enak, ke situ rame guys, jalan jadi macet ya. Kayak itu kecelakaan tabrak lari atau gimana ya guys, soalnya bapaknya itu parah kayak guys itu guys, udah nggak tolong lagi. Cuma nggak tahu itu kayaknya dibawa ke rumah sakit guys. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu aja guys. Nanti kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton, terima kasih juga untuk kalian sudah subscribe, like, dan komen ya guys. Oke guys, tetap tahan santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her.